Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com aho uri hirya no hino mu bice bitandukanye. Reka nkuramutse kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize imigisha y'Imana, nkwifurize ibyiza by'Imana itanga. Ubwire ko nta kindi kinzanye n'amakuru. N'amakuru avugwa mu bice bitandukanye, amakuru avugwa hirya no hino. Cyo navuga nuko mu Rwanda ngo himitswe papa wo mu Rwanda. Nabonye ari byo biri kuvugwa ngo yatoye kuba papa Kiliziya itabizi. Nakuru gasije cyane Kiliziya Gatolika mu Rwanda yatangaje ko yatangiye iperereza ku itsinda ry'abantu biyita ko batowe cyangwa se abantu batoye bavuga ko batoye ngo bimitse papa wabo w'umunyarwanda. Ibintu ngo byatunguranye nyuma yo gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Amashusho yakwirakwiye agaragaza aba bantu bateraniye hamwe bavuga ko bari kwimika umuyobozi wabo bita papa cyangwa se umubyeyi w'abatowe. Uwo muyobozi ni Harerimana Faustin wahawe ibimenyetso birimo inkoni, umusaraba na Bibiliya, bavuga ko ari ikimenyetso cy'ubuyobozi n'ubutumwa bw'Imana. Harerimana asobanura ko buri mukristo gatolika wabatijwe aba ari uwatowe, kandi akavuga ko yahawe ubutumwa bwihariye nubwo hari bamwe mu bayobozi ba Kiliziya batabyemera. Avuga ko batagamije kurwanya Kiliziya ahubwo ko biyumva nk'abayigize neza kurushaho, kandi ko ubutumwa bwabo bugamije kwimakaza urukundo, ubutabera n'amahoro. Ku rundi ruhande kandi Arikiepiskopi wa Kigali cyangwa se Arikibishop wa Kigali, akaba n'umuyobozi w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda Antoine Cardinal Kambanda, yatangaje ko Kiliziya iri gukora iperereza kuri ibi bikorwa kugira ngo hakurweho urujijo, hamenyekane ukuri kwabyo n'icyakorwa. Yewe ni hatari. Yewe ni hatari kabisa. Papa ubwo bivuze ko mu Rwanda niba hari papa Cardinal yaba rwose agiye hasi, yaba atakiri umuyobozi. Ibyo nibyo biri kuvuga, niyo nabakari inkuru igucicikana ku mbuga nkoranyambaga aho wajya hose. Ariko twe tukatugiye kureba ku bihano byahawe Kabila, Joseph Kabila. Tunarebe nuko mu Minembwe uyu munsi nyuma y'imyaka 9 hageze Croix Rouge. Hageze Croix Rouge nyuma y'imyaka 9 ntayihagera, na nyuma kandi y'iminsi myinshi mu Minembwe hatagera imodoka z'umuryango utabara imbabare cyangwa se z'imiryango itegamiye kuri leta. Rwose uyu munsi hageze imodoka muri Minembwe. Ni inkuru itangaje cyane, bamwe bakavuga bati ni igitutu cy'abanyamurenge na bamwe mu bantu baturuka muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, bagiye mu muhanda New York ndetse bakajya no muri Kenya no mu bice bitandukanye, Canada n'ahandi, bamagana ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge muri Congo. Bakavuga ko ibi byose bishobora kuba ari byo bigiye gutuma habaho resultat, byatumye habaho uburyo leta itanga inzira Croix Rouge ikagira gutekerekera mu Muntuza, ikerekera mu Minembwe. Ibintu biri kugenda bihindura isura. Mu Minembwe hageze Croix Rouge nyuma y'imyaka myinshi cyane. Promosiyo ihoraho rwose. Twifuje ko impera z'uku kwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 5 kose abantu mutugana mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza, tubahaye serivisi y'10% kuri za produits zacu mufata zinyuranye, kugira ngo dukumire uburwayi hakiri kare. Rwose atazagira umuntu wongera kugorwa no kugura umuti w'iwacu uri naturere, dore ko mwese mwamaze kumenya ibanga ryayo. Ubujyanama rwose nabwo turabubageneye,
ntagire umuntu uzongera kurembywa n'indwara ya diyabete, umuvuduko, prostate, indwara z'abagabo zituma batagenda neza mu gikorwa cy'abashakanye, ibibazo by'ubugumba, kutabyara, na za ndwara zitandukanye nka mibe n'igifu, hemorrhoide n'izindi. So ubwo rero muri Amerika muribuka ko tuhafite umuntu wo kubafasha, i Burayi, Canada, Australia n'ibindi bihugu bya Afurika bitandukanye. Iposita RDH nicyo bibereyeho. Naho i Goma mu mujyi dufite ishami, i Gisenyi dufite ishami mu mujyi, Kimironko ku isoko inyuma y'isoko ujya 12 tukaba tuhakorera. Nimero ni akamenyetso ko guteranya 250 78299 0576. Ni mu gihe kandi muri Sud Kivu ibintu bikomeje ku bindi ugiye mu Bazarendo wajya mu FARDC bo nta cyizere bafite cyo kuba bashobora kuba buri buke, babona ko ibintu bishobora guhinduka isaha n'isaha. Babona ko rwose ibintu bishobora guhinduka isaha n'isaha. Gusa icyo twavuga cya mbere tukiri muri Sud Kivu nuko Minembwe rwose umuntu yakwishimira ko nibura ubuvugizi cyangwa se ibikorwa byakozwe by'abantu baho, abantu batabaje, abantu bavuze, banditse, nibura bigize resultat. Ahashobora kunyura Croix Rouge, hashobora kunyura imiti, hashobora kunyura Croix Rouge, hashobora kunyura ubuvuzi, hashobora kunyura n'ibindi, bityo abo mu Minembwe bakagira gute bakabona nabo ubutabazi, nubwo drone n'amabombe bitaboroheye. Iki nicyo twavuga rero, bikaba bivuga ko Tshisekedi rwose yashyizwe igitutu gikomeye cyane nyuma y'imyigaragambyo, ngo yagize igitutu cyane. Bagerageje gutegura indi myigaragambyo, ibi by'ubusa, bagerageje gutegura uko baburizamo igikorwa, birananirana, birangira ntubo mu Minembwe bageze gute babatsinze. Hanyuma ikindi twavuga nuko uyu munsi General Major Sultani Makenga ari kumwe n'abayobozi ba AFC M23, ari kumwe na n'umuvugizi Lawrence Kanyuka, ari kumwe kandi n'umunyamabanga Mbonima Benjamin, ari kumwe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, uyu mugaba w'ingabo za AFC M23 ARC, akanaba n'umuhuzabikorwa wa gisirikare muri huriro General Sultani Makenga. Kuri wa kane tariki ya 30 nibwo yasuye cyangwa se yayoboye umuhango wo gusoza icyiciro cya kabiri cy'amahugurwa y'ingengabitekerezo agenewe abanyamuryango wa AFC M23 bazwi nk'abakadre. Aya mahugurwa yiswe Initeke ya 002 uongozi bora, yitabiriwe n'abakadre babarirwa muri 534 yaberaga mu kigo cy'amahugurwa cya Kanombe giherereye muri teritwari ya Rucuro. AFC M23 ivuga ko yateguwe mu rwego rwo gukomeza kubaka no gukomeza imiyoborere ya politike n'ubutegetsi bw'uyu mutwe. Abakadire bitabiriye ari amahugurwa baturutse mu bice bitandukanye bigize teritwari ya Rucuro, birimo gupoma imijyi na centre z'ubucuruzi bigize iyi teritwari. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko binyuze muri iki gikorwa rino huriro ryongeye kugaragaza ubushake bwaryo guteza imbere imiyoborere ishingiye ku myitwarire myiza, ubumenyi bwa politike n'ubwitange ku gihugu. General Makenga mu mpanuro yagejeje kuri aba bantu nyamuryango yashimangiye akamaro k'ingengabitekerezo nk'ishingiro ry'ibikorwa bya politike n'igisirikare bifite umurongo uhamye. Yasabye kujya bagaragaza indangagaciro zirimo inshingano, ubunyangamugayo no kwegera abaturage mu kazi kabo ka buri munsi mu gihe igihugu kiri mu bihe by'intambara. Yavuze ko byatewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. AFC M23 yavuze ko uriya muhango ugaragaza kandi ubushake bwa AFC M23 bwo gukomeza gushinga imizi mu bice igenzura no kuzamura abayobozi baho bashobora guteza imbere umushinga wa politiki uhamye utandukanye n'imikorere yanenzwe y'ubutegetsi buriho i Kinshasa. Abakadre ba AFC M23 basoje amahugurwa kuri uyu wa kane, bariyongera kuri bagenzi babo bayasoje mu cyumweru gishize. Amakuru avuga ko abayobozi bagomba koherezwa mu bice bitandukanye AFC M23 yabohoye ndetse n'ibyo iteganya kuzabohora mu misi iri imbere. AFC M23 ikomeje kugabanya politike ari nako yunguka abasirikare. Ibyo byose bikagera gute? Bikagenda bijyana. Uko niko ibintu
bimeze cyangwa se niko ibintu bihagaze. Reka twigire kwa Kabila. Kabila Amerika igeze gutya imukubise ibihano. Nyuma y'igihe gito umujyi wa Goma ufashwe, Kabila yinjiye mu mujyi wa Goma n'itsinda rimuherekeje. Kabila aravugwa kaje kuba mu mujyi wa Goma, abandi bati aje gufata na AFC M23. Kugeza uyu munsi Kabila ntigeze ubwe avuga ko akorana na M23 cyangwa se afite aho ahuriye nayo. Ntiyigeze agaragaza ko yaje hano mu rwego rwo kugira ngo abafashe kugira ibyo ageraho. Cyokoza amagambo avuga menshi yose agaragaza ki kari umupoza cyangwa se ko yifuza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buvaho. Akenshi abantu benshi bakunda kwibaza ati se ko abayobozi benshi ba M23 bahanwe, baba baronsekanye ko barahanwe, aba Bertrand Bisimwa, Nanga, barimo General Makenga, bose bagiye bagira ama sanction. Uyu munsi rero kuri uyu mugoroba cyangwa se ku mugoroba w'ejo nibwo abantu batangiye kubona inkuru zicicikana zivuga ko Kabila yahawe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abenshi bati si ibihano ntibigiye kumujegeza, abese ati ibihano ntibigiye gutuma AFC M23 hahungabana. Kandi dusomye itangazo tuze dushyiraho analyse nke cyane tunasoza ikiganiro cyacu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zafata ibihano Joseph Kabila Kabange hoza ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'igihugu rushinzwe imari nirwo rwatangaje ko rwafata ibihano uno mugabo wayoboye Kongo Kinshasa imyaka igera ku 18 nyuma y'uko leta RDC yakunze kumushinja guha ubufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 umaze imyaka irenga 4 uri mu ntambara yabo. Umwaka ushize urukiko rukuru rwa gisirikare muri RDC rwakatiye Kabila igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kugambanira igihugu, kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi ndetse n'ibyaha byibasiye ku muntu byari nyuma yo kugaragara mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23. Usibye kumukatira urwo gupfa, leta ya Kinshasa yafatiye imitungo ye yose ndetse inasesa ishyaka rye PPRD. Amerika ivuga ko yagarutse muri RDC afite umugambi wo guhungabanya guverinoma ya Kongo binyuze mu guha ubufasha AFC M23. Ivuga kandi ko yaba yarahaye ubufasha bw'amafaranga AFC mu rwego rwo kugura kugira ngo uruhare rwayo rwa politike rugaragare mu burasirazuba bwa RDC. Washington kandi yamushinje kuba yarashishikarije abasirikare bo mu ngabo za leta ya Kongo FARDC kuzivamo bakiyunga na AFC M23 ndetse no kuba ari gutegura kugaba ibitero kuri FARDC aturutse mu mahanga. Ikindi ngo nuko yaba yaragize uruhare mu gushyiraho umunyapolitike utavuga rumwe na perezida uriho kugira ngo yisubize ijambo muri guverinoma. Ubwa Washington, Kabila yafashije AFC M23 mu buryo bw'ibikoresho, ayitera inkunga cyangwa se ubufasha bw'ibikoresho, amafaranga, ikoranabuhanga cyangwa ubw'ibikoresho na serivisi. Kabila ntacyo aratangaza kuri bino bihano. Uyu mugabo kandi cyakora amaze igihe agaragaza ko ubutegetsi bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi yita ubw'igitugu bugomba kuvaho nyuma yo kubushinja kuba bukomeje gukora amabi menshi no kubabaza abanyekongo. Iyi ni Amerika yafatiye ibihano Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Kongo akayobora imyaka 18. Amerika ibihano imuhaye, jewe ku bwanjye mu mboni zanjye mbona ko ari ibihano byo kuvuga atari kundi wakora iki mu mujyi wa Goma. Niba waraje mu mujyi wa Goma ukicara gusa ukajya bitembera mu mahanga cyangwa se wamugana ugatanga ibyo bikoresho cyangwa se ukagura iryo koranabuhanga uko bivuga ugatanga amafaranga nkuko bivuga, ariko utavuga ngo twuje gukora ubutegetsi cyangwa ngiwe Kabila nje gukuraho ubutegetsi. Uwo kugeza uyu munsi abantu benshi bashobora kwivuga bikaba nka speculation, nk'ibihuha bizerera, nta ushobora kugaragaza ko ari ukuri. Kabila ubwe ntago aravuga ati genge gukuraho ubutegetsi ndi kumwe na M23, we ntago arabyivugira. Urebye neza abantu bategereje kumva Kabila avuga ati jewe ngiye gufata na M23 dukura ubutegetsi cyangwa se tuhore igihugu cya Kongo. Uko uyu munsi Kabila ni impunzi, Kabila yakatiwe igihano, Kabila noneho abonye sanction, nta cyo kuramira na kimwe kirimo. Bivuze ko iyi sanction ishobora gutuma Kabila
imitungo ye iri muri Amerika ifatirwa. Ikindi, ubwisanzure Kabila yagiraga muri gutembera isi, gutembera ibihugu byinshi buragabanyutse. Icyo ni kimwe. So rero nta kindi cyo gukora. Jya kubwanye mbona ko Amerika kuba yahana Kabila hari ikimubwira ati ubundi icyakoze mu mujyi wa Goma ni iki. Kugeza uyu munsi abantu benshi bashobora kuvuga ati se Kabila yaje mu mujyi wa Goma gukora iki? Kabila ari mu mujyi wa Goma nk'uje gutembera. Kabila yahungiye mu mujyi wa Goma. Kabila yaje mu mujyi wa Goma nk'uje kwagira icyicaro cyo kuzajya ajya muri za Botswana, ajya South Africa, ajya mu Bushinwa, ajya mu bindi bihugu. So mu by'ukuri ubona ko Amerika kumuhana nje mbona nta nicyo Kabila akwiye kubaramira cyangwa se gutinya. Nibyo tujya tuvuga ko n'u Rwanda ibihano rwahawe, abasirikare bakuru barahanwe, u Rwanda ntacyo rukwiye kuba rutinya. Ni hahandi nta gihano kirenze ibyo rwahawe. Nubwo hari n'ibindi wenda Amerika yafata, ariko ubundi iyo abantu bagomeje kuba mu ntambara, intambara zirangira zigeze gute? Zibakojeje isoni. Birangira intambara zigize gute? Birangira intambara zitwaye abantu benshi. Birangira intambara igize ibitambo byinshi. Birangira intambara imaze abantu cyangwa se abantu banayirambiye bakajya gucuruza, abandi bakajya guhinga bakayivamo burundu. So ubona rero ko guhana Kabila ubwabyo harimo ikindi kintu kinini bivuze kuri Amerika. Kuri Kongo nanone, Kongo izamuye umutaka wa diplomasi mu gihe wa M23 ugiye hasi, kuko iyi minsi wasaga nkaho Kongo iri kwikarayi nabwo ritakanganye cyane. Uyu munsi ikibuga gicuramiye mu mujyi wa Goma. So rero umuntu yakwibaza ngo ibintu biraza kuba bigenda gute nyuma y'uko Amerika ihanye Perezida Kabila. So nukubihanga amaso rero, muri make nta kindi dushobora kurenzaho, ariko turibaza tuti Kabila ubundi mu mujyi wa Goma akora iki? Kabila yaje kurya ibihano, Kabila yaje guhunga, Kabila yaje kugira umujyi wa Goma nkana azajya anyura agiye mu mahanga. So hari ibintu byinshi byo kwibaza. Reka mbashimire, katwongere mu kindi kiganiro aho ndaza kuba mbagezaho amakuru arambuye. Bye bye, Imana ibarinde.